Talo fa fongo fa malo atu tapo inga le tunu talamon ni yaso mola tapo ingan tala tumua. Tu sia le tamatai para mi mo mo ni usila sen tu fai tau mo tama te winga tu singa fa matua. Sidi mo le lusa lau tanga te tonga wa fia le tenki fever. Talonga solo ia se fusu anga I fai le vao Joseph Parker ma Daniel Dupois. Fonga mai at falu tile no nei tala. O le tamatai para mi mo mo ni usila Dame Jacinta Ardern. Wa ia tu sia sana ua tu fai tau mo moa. Mo tamaiti. O fai ngoi no le mums busy work. Ia po le ngā ruenga pisa le tina. Pari ia Dame Jacinta o le tusi o le saminga leo le mātanga I le vao tina fai ngā ruenga. Mara tu whanau. E whawai lungo tana noanga moni sa ia whaia malan tamatene niv a o vema pāremia. O a turn sa whiriwhiria vema pāremia le ruaf sulfitu a e le ruaf sumarivalu. Sa ola island tamatene ma a veai ma se urua tai o le tunu o I te tonu o le tonus fuktau sanga. E whanau sana tama a o vema pāremia a e lona lua I ai ili tala anga re ke lope. Sa ia whari ai o le tus whaitau e whawai lungo upo ma le sona sa o inati a teia lan tamatene a vema pāremia ni fila. Malona wha moenga o te mai teito ta si umai la tau te loina. E tu salava po le ale tūlanga e iai o I la tau a vema ngārunga tele I o langa o tina. O Ruby Jones mai kala estete o ia tu whātasia le tusi tai a whari ai e mana o tele ngā lua e se tusi mo te maiti. O le tusi o le a whātau inei tue New Zealand nei, Australia, American Peritania i a se tema. O a turn, o lo wha mautu nei malona tō lua male la ta mai Boston e Amerika, e pio nā vei ma whai a onga le universite, ma whai ai ni ana tau talanga mo tanga talau tele. O a turn, o si la fia tele ai e tangata pāstika I New Zealand nei, ina ua a vea ma se ulu ai pāremia e whātu ese mo tangata pāstika e whai ai ma stui o le malo ma New Zealand. E tu sai mo se whainga sa whai ai vabeao I ai ngā pāstika mo le sailia o tangata overstaya. O ilo ai o le John Reid, le sa whaatino I le tūwha sa mo o le ifonga, e pulo wai I le ia tonga I le wafe ma le lukutasi. Ta whātu ese le whai pulo le leipa pe eni henare I le tu uolo na foa ai a wai le whai o le siva tau o le hata I le teimi o whelafula whainga. I le tūla whono tau whaofi ma tau whasi silo le whenga le waitangi le Treaty Principles Bill I le tono le pārmene. Ai e le whātu ese le whai o le haka mai e tā uai e nati toi whai o whoi. O henare sa tūla I luma o le komiti whiriwhiri a le pārmene le pōna pō. E tu sai ma le mata upo mai e wharia e nate I loa I a tūla whono. E se la whalawha inga mō mua le pārmene I a November o le tūla whono te whaofi. Ta tū whafo se I lunga I le tamata I pai puri tala vau o le pātia Maori I a hana rā whiti mai pe Clark. Ma sa e lua le kopi o le tūla whono ma amata ina le haka. O henare o le pātia le leipa sa tū I lunga malona foa. Ma a waifata se atua I pai puri le pātia Maori I le whātino ina o le haka. A whai loa I henare o le whātino ina o le haka o se mea sa ostoane la mai le taimi. O whātino ina ai I le mea tonu sa tuku mai. Mai e tā wai ina wa ave whafo mana mao to whono I rispai pule Maori a le leipa Willie Jackson o lona nauna ta inga sa iai o le vaailo whai ina le tūla whono to whaofi tā tūla e ro ilunga malona ngā totoa mai e tā ua e leo se tei mua lea o ia whai le haka I le tono le pārmene. Ono tau sanga te mai leo spai ingo whare te talo Musalemi po mosques I kare estete. O stuio tangata Musalemi o whewhewe. Ono lo iai lava se wha amata o isi o swainga. Ma se wha amata o tuwau e siliatu se mawurunga iai. O se aripa palangi mai Australia whatu whalava lave sa uru whale wha marosi whale te talo Musalemi ale Al Noor Mosque ma le Linwood Islamic Center I le se sumalini mo mati ma ta whanai nai tangata tā wai. E nā o le sifulma le 5 minuti le umi sa whaiai nei o swainga ai whanoi soi fua 5 sumaltasti ai whai tau se fulu ma sifulu ta wha manu o li ai. O le komisi si o siwa le Royal Commission ta whiwhiria si o siwa ina le o swainga o whaiai whautuanga e fast food wha. Ai o si o siwa enga o maliu lilo I le pongai o maliu o lo wha au lava. Ai betai, o le tūla I mai o le whainga malo so whaatasi sa lato wha mutari ai le lato tari atu I whautuanga le komisi au kuso. O le tausanga o mawai, I le solo I o leo whautuanga e palu. O lea whainga na malo, o tari tonu ai niso tangata Musalemi, o se o sa whainga whaatu whalavlave tari tu sa whapea, e whoringa mai, e le ma whaina vau I ari te minei. O le tina ia Rosemary o maa, o lana tama sa whanoi leola I leo whainga, sa ia vā ili nai mōri mau mai su engai mariu lilo whata stei mai ungo su enga re komisi.
ma fai foi fono tanga ba minister ba lo ma officials ma ba mas no fine ai o fefe o lo ia lava le matia yeso ne yo latu ngata ai falia a fai ai do tu ma se me fa pene ya tael o mese ste la ba io ia e toi tu po faria oma o to tele e au fiai ma ila to u mia to finga malo losti o lo tilo lava tanga tu se fa mata una i lo le matia o se tu pulanga tele vo sa sai au stadi tipo de vastel wai ono ni fa mata sa ia fa fa sanga is the mosque is simi e pe ona fa lo to telina e leo sfainga fa tu par lave I kala estete ole ai ngole tamani sila fa se ingalu ta fa stil tia ina ua ai ele marie le tal fa te saute tu mama o stadi tipo ola tu falia e na tele la ngoina le tape no malie e malam la mafo I la matianga e ele basta Stephen Jeffrey Payne is up on New Zealand da fa se ingalu il mta fanga Watton Beach Ivas 4 km le mama is sa Esperant ile temi staus ia il malia ile wa ulio lesto po o le lima ia ile vai aso le ona mastino le lata paonga mana pa anga te mai tai ma le lata I fa we fa nga le ta ba toso por caravan is fa am talanga sa fa ma tu ina lesto na fira ainga sa fa dia ai lon ainga for Stephen Payne o so tuangane uncle ka sengi ma se uso alo ma se wo e lo fangi tele wa foi o stanga te maro stele lana lango no ka pi Hurricanes ma le All Blacks a wa lo foi no te alo ka pi pa e o mai te nei o fa ali ni mata ngalo ngor so fu malo no ne tonga ma ta opo tanga te wa file tenki fever wa usi ne le lo sela lima e se fa ma monga mo ni ne le sulu ne va aso sa fa ya ni mata ngalo nga e to sumo le luo lo ta fia pa mai o le tangata pito le titu wa fia le fever pepe mastina le matua ele tripoti o se isu afano se toi poa Paria matanga ruenga o lo fa wa lava stu spenga manga ruenga mo le va I o va nga mo fu ia bi piso tenki fever manga ruenga fa mama a te me o te matalo lusia o ka pia le Brumbies ya tuaina tai I tualima a fa ma ni le a fia le tenki fever ina mai ai o le talonga mo mo le Brumbies ma le Fijian Troy Silva o le talonga mo le a tualima o le kamera stanga tu pala ka pipa stika ile talonga o le Drew le Marilima o le Masina talua yo February Tari potia ile rominga le Fiji Times o le tau le lusu fito sanga sa tu fa u tu ma ta longa sa fa I Island au le Western Post ina fa so longa le tamara sanga ma ta longa sa fa I Island Chiefs I Hamilton e se fa mtalanga sa fa le Brumbies sa fa I Umalau ia fuanga mo mo pui nga ma le tenki fiva pe tai o tuarima sa mai ina ua mauai ele siama o le tenki fiva Talonga ino toi fata o toina le tama fusu Peritania Daniel Dubois i se la fusu anga manu pesori ai lauri Joseph Parker. O tilo ne e fusu ia Alexander Usyk o Ukraine. Mo le champinia ia o le rangi le panga mafa po le undisputed heavyweight title. O te poa o lo ia umia le champino le rangi le panga mafa le IBF. Na fa fo sek ona mai. Ma toi fa au mai ai tua e toi luaso. Fa ile la fusu anga mapaka le champini o lo ia umia la solus pulu le masti tolu e February. Ai nei lole toi fata o toini o seisa la fusu anga mapaka. Ai o taulo ai nele vai te poa ia Usyk. Leo lo ia umia isi fusu tolu o le panga mafa. Li potia le Sky Sports I Peritania. O ia ele fa mo o le tolo o pinga te poa o se fusu anga mpa pa ia Peritania. I le Malaya le Wembley o se isi o Malaya mpa pa ia. O le whaia ina muli nea te poa, o le tau sanga luafi mara futonu le sa whaia ina ia Usyk, ina o tau fia le fusu anga I Polani. Le poa e lusu fit tau sanga, luas furu lua fusu anga lua whaia ina le lusu tasi manamano yoti. Na ia whaato ina loina i listan Peritania ia Anthony Joshua, nana fusu anga muli a setema, tau sanga o mawai Usyk, luas futonu fusu anga e uno mara whaia ina. Tai whaalua foi o na ia whaato ina loina champini mo mole no rangi le pao mamfa, Tyson Fury, ma Joshua, wa pema tu poama Derek Sora, ili teimi la valea. O le tamfus Peritani sa muli manu champini ia e o le pangpamampa Lennox Lewis, ili afte ibsalau iwa simatasi. Le sa faya inaito o le tai David Tua, po pamuinalea, ina ua fusu champini, ele o yaise tala ili temilei, o afea ia leisi fusu anga paka. O le huka le Hurricanes ia asafo o mua fiu e matamata le kapi, ma ua le on sain on toi fia stepo, ilungo le malai. Kala mai no fa maro lo to fa ungo le to sang tuluai. O le huka le All Blacks, o le atu e tali o malai mo stay mo le to sang nei le po atai au le.
ta alo le Hurricanes ma le Highlanders itaniten. O filieren for le fale o leo fat se mare po le o Black Tara Lomax. O fainga ta tele ya o mo na fat tele o mitulu ai le o mi o le taimi sa fa marolo ai. Mo le tau fale le man tong tingo na vai sa fa manuia. Ta ia fari ai o fiu fo e matamata le kapi pe ona matamata i talonga umai o mai lava le taimi nei. Ta le ile amatanga o talonga le Hurricanes o le tu sanga o fa sona nei. Ai o tel tonu ia o mo. O le o toi mamao mai le mau o le vai la au. O le manu malo. O le toi tali o Taylor May le tamarasanga lika le NRL o tuala la nei. Ina wa maana so ta ia kala po tasi a ta paina le kala po le Penrith Panthers ia le toi au ina mai o ia le au. E ia le anga le kala po le West Tigers o tu mua mo se ni o le tamarisu to sanga. Ma ata wa fa so le lunga o penga so te ngalo tele po ringa mai ai. O tusi ai le nau te ingo mei e toi ta alfa tasi mo no so ia Carol i le Tigers. Thailand le lima talonga sa talo ai mo le to Samoa, tos fu talonga sa talo mo le Panthers, au fia mo le malu talonga le to sanga o vai ai le fa malo roina le NRL. O tu sanga tuai sa mo ai mei e tu sama tua inga te vesti. Ta fia lon to lua mai o nei na fa malo ro le NRL. Ta te ena mei le monio nei mo rianga le fa lima mo rianga i lua le to muni po le stalking. Ai ora songa for vasta nei sta to lopu ai le fa masnonga nei mo rianga. Ma whaaria ilo te whono le NRL, Peter Valandi. O sa o loto nei mei e toi te alo. I le mai ai o le atala sa vave ilo na iailo na so tanga mo le Tigers. Le sa la to whirwhiria lo nausa ia Gerald a olumana i kamarasanga o le tausanga nei. Ai o le teme nei o tala no whala o tele nei Dylan Brown o le Parramatta Eels. Kira na whae unga e sa nianan whenga inga mana Newcastle Knights. I lono whaalia o se tūlanga lea i le manu pui o lon taleni. Mo le whenga inga sputau sanga ai lea o tupe. O lea whenga inga tele lea tau lea sa mo ni we kiwi. Mo le sputau sanga i samara $15 miliona tala. E whaase atua i Newcastle sa wha mauni ala songa poa. Ai o lea sona nafis tei mua lea o tala noa i lea whairipoti. Ta ia ta puni ai a manatu e whapea. O lana wha iunga e stainia lea whenga inga tele. O no le kupe. Every time. Ta whaasino e Brown. I le whenga inga po i se purutau sanga. Le sa la to sainia mara Eels. Ari e Brown e pulu e lava tangata i ona langona whaaria. E peitai. Sa tiro i lea whenga inga sputau sanga. O sta mea valea ia te ia pēa whaia na te lea talia ina. O ia ta uai o le malu pui ai leo lan tale ni ta alo umi. Whapea malona a inga i tu tau seleni. Kasau. Tala nau le yaso i ai perfile e mua tang tauma. Manuia le so.